Nagragsakin ayak di dua puso, akin ayat-ayat aglinlin na ilo, taisot kapapatkan yuyeng karayo dati kawarni labot mo ngayan ayat ka daytoy ayat ko dinto mamalbalin papantupayen yuyen ninasip ngedatanen tasik-sikalaeng diinak ay ayaten daken biyag ko binalot na tuy panagayat ko puso asikapay tabuk-bukot nun litay ano sa nga itakay